Dobar dan i dobrodošli u Brzi bioskop. Danas ćemo pogledati jedan akcioni film iz 2021. godine pod nazivom Gnjev čoveka. Udobno se smestite jer krećemo. Kada dva čuvara prevoze novac u kamionu, grupa ljudi obučena kao građevinski radnici ih zaustavlja. Čim zakoče, ti ljudi odmah vade oružje i eksplozive zbog pljačke u kojoj ubiju dvojicu čuvara. Nakon užasnog incidenta, obezbeđenje Fortico uporno pokušava da ojača bezbednost. 5 meseci kasnije, kada novi zaposlenik po imenu Patrick Hill dođe, njegov šef Terry mu govori o incidentu koji se dogodio. On upozorava Patricka da ostane fokusiran na poslu. Nakon toga, Patrick polazi na osnovni trening i testove pod vodstvom Haydena, kojeg zovu Bullet. Patrick jedva prolazi sa preko 70%, koje mu je potrebno da dobije posao. Čak i udari kutije kamionom dok se parkira. Bullet predstavi Patricka njegovim kolegama. Jedan od njih je Dave, koji ne razume Patrickov humor, ali je koleginica Dana impresionirana. Svi radnici, čak i Sticky John, tretiraju Patricka kao početnika i dobacuju mu sarkastične komentare. Bullet se pridružuje Patricku i Daveu povodom novog prevoza novca. On upozorava Patricka pre nego što uđe u kamion, govoreći mu da oni nisu lovci, već su oni plen. Na putu do tamo, Dave govori Patricku da je on trebao voziti kamion tog dana kada se desila nesreća, ali je bio bolestan. Takođe spominje da je bio kod svoje majke za to vreme, a Bullet se našali govoreći da ima dobar alibi. Patrick odlazi sa Bulletom na prvo transportovanje novca i sve prođe po planu. Na kraju radnog dana čuvari provlače njihove kartice i ostavljaju ih pre nego što odu na pivo i bilijar. Bullet dovodi Patricka tamo i Patrick govori da će se ubrzo vratiti, nakon čega on potajno pregleda kartice svakog njegovog kolege. Kasnije, tokom partije bilijara, ostali radnici govore Sticky Johnu da se suoči sa Patrickom, ali ga Patrick pokopa tako što mu da nešto novca da kupi sebi pivo. Sticky John odluči da ne nastavi poniženje i odlazi. Na jednoj turi prevoženja novca, Bullet odlazi sam da pokupi $10.000. Kada Dave pokuša da ga kontaktira, on čuje da su Bulleta uhvatili pljačkaši. Dave govori Patricku da bi trebali otići sa $2,5 miliona koje imaju u kamionu. Pljačkaši će ostaviti Bulleta ukoliko im predaju taj novac, na šta Patrick govori da Dave može slobodno otići ako to želi, ali on ne odlazi bez Bulleta. Dave odluči da ostane dok izvode zahteve pljačkaša, te zaustave kamion na zadatom mestu. Jedan od maskiranih pljačkaša dovodi Bulleta pretučenog sa lisicama na rukama. On prisloni oružje na Bulletovu glavu i govori im da počnu bacati novac prema njima. Dave govori Patricku da će ubiti svu trojicu kada uzmu novac, na šta mu Patrick kaže da umukne. Patrick potom prebacuje novac i namerno baci jednu torbu pored. Pljačkaš ga upozorava da ne pokušava izvoditi nešto, što Dave isto čuje, pa se još više uplaši. Dave govori Patricku da samo postupi po naređenjima. Kada pljačkaš dođe da podigne torbu, Patrick kreće u akciju i ubija njega i onog koji drži Bulleta. Ubrzo upuca i ostale, ostavljajući samo onog koji je pričao sa njima sve vreme. Odmah nakon toga, Patrick odjuri za njim u napušteno skladište, ostavljajući Davea i Bulleta šokirane. Ubrzo, Patrick uhvati lopova i odmah ga upita za koga radi. Međutim, kada ga samo uvredi, Patrick iste sekunde puca u njega. Dave i Bullet stižu do njega, gde Patrick upita Davea da li je dobro i da li se uplašio. Dok ga obojica gledaju, Patrick skida maske sa pljačkaša, ali ne pronalazi ništa što njemu treba. Kasnije, dva agenta pitaju Patricka kako je uspeo da puca tako precizno tokom incidenta, jer je njegova obuka prošla osrednje. Patrick govori da se samo dobro fokusirao jer je bio u životnoj opasnosti. Agenti pokazuju incident koji se desio pre nekoliko meseci i pitaju ga da li može išta da prepozna. Patrick se fokusira na čoveka u sredini videa koji je ubio radnike. Međutim, on govori agentima da ne zna ništa o tome. Kasnije, oni prenose svom šefu, agentu King, da je Patrick zapravo čovek kojeg pokušavaju uhvatiti 25 godina. On govori da ga ostave na miru i govori im da se drže podalje od njega za sada. Nakon svega, Terry predlaže Patricku da ne ide u prevoz novca narednih mesec dana. Takođe mu govori da mora ići kod psihijatra na oporavak. Ova ideja se ne svidi nikome, pa čak ni vlasniku kompanije po imenu Blake. On govori Terry
seriju da ne kazni Patrika, već da ga promoviše, jer je to dobro za njihov publicitet. Zbog ovoga, Patrik se vraća na dužnost i kada dođe sledećeg dana, on dobija poštovanje svojih kolega. Nakon toga, Patrikova pomoćnica mu donosi sve podatke o njegovim kolegama, uz to i izveštaj o pljački koja se dogodila pre par meseci. 3 meseca kasnije, Bullet i Patrik su sami kada ih zaustave pljačkaši. Ovog puta oni onesposobe prozore i ogledala te ubacuju dim unutar kamiona. Patrik izlazi iz kamiona i naređeno mu je da legne na zemlju, ali čim otkrije svoje lice, lopovi odjednom pobegnu. Terry ne može da veruje šta se desilo, dok je Blake i dalje presrećan. Bullet takođe govori Daveu kako je Patrik poput mračnog duha. Koleginica po imenu Dana govori Patriku svoja osjećanja u vezi njega, nakon čega oni vode ljubav. Međutim, tokom noći, Patrik je ispituje o novcu koji je pronašao i pita da li je ona doušnik. Dok drži pištolj uperen u nju, ona govori da je taj novac bila ukrala. Patrik joj govori da zna sve njene kontakte, uključujući njene roditelje, i govori da joj je bolje da ga ne laže ukoliko zna nešto. Vraćamo se 5 meseci unazad, gde Patrik provodi vreme sa svojim sinom po imenu Doug. Njegov prijatelj Mike je zapravo pljačkaš koji je pobegao kada ga je ugledao. Mike govori Patriku da ukoliko vidi kamion sa novcem, kaže gde je skrenuo. Patrik prihvata da pomogne i tokom vožnje staje u blizini jedne kapije. On govori svom sinu da je gladan i potom izlazi iz auta da ode po hranu. On pažljivo gleda i govori Majku da je kamion skrenuo desno. Međutim, kamion biva zaustavljen od strane građevinskih radnika koji su zapravo pljačkaši. Jedan od njih opazi Daga u autu i govori mu da izađe. Doug poziva svog oca, ali je Patrik i dalje u drugom pozivu, stoga ne zna o čemu se radi. Potom Doug izlazi iz auta i legne na zemlju, kako mu je rečeno da uradi. Međutim, kada skrene pogled, on ugleda kako ubijaju dvojicu ljudi. U međuvremenu, Patrik krene da se vraća prema autu i vidi kako mu ubijaju sina, te odmah krene da trči ka tamo, ali biva upucan. Kada Patrik dođe svesti, nakon 3 nedelje, on je u bolnici. Dougova majka krivi Patrika za njegovu smrt i govori mu da je on bezosećajan. Potom on poziva svog prijatelja agenta King i pita za informacije o ubicama. U sledećih nekoliko nedelja pronalaze dosta kriminalaca, ali nijedan nije umešan u pljačku. Zbog ovoga Mike govori Patriku da moraju drugačije da postupe. Patrik odmah prihvati njegov predlog i govori da će otići u London na neko vreme. Međutim, Patrik dobija lažan identitet pod nazivom Patrick Hill, koji je navodno ekspert za obezbeđenje. Od kad se zaposlio u Fortico, on je sve vreme tražio doušnika i ubicu njegovog sina. Nakon nekoliko meseci, 6 ratnih veterana sa finansijskim problemima se okupljaju ispred bivšeg narednika Jacksona. Njihove pljačke su počele sa malim svotama novca, ali sada oni žele milione. Jackson govori da će platiti jednom doušniku koji je njegov lični prijatelj i time će ukrasti milione odatle. Potom on govori da se ne razbacuju previše s novcem, ali Jan uopšte ne poštuje njegove reči. Kada se kasnije sastanu za Jacksonov rođendan, oni odluče da opljačkaju kamion sa novcem. Potom, čim isplaniraju sve, oni odlaze kao građevinski radnici na planiranu lokaciju. Oni ugledaju Patrika koji se parkirao, ali Jackson govori da to neće biti problem i govori da se postaraju za auto. Zatim zaustavljaju kamion sa novcem i izvlače radnike iz kamiona. Jan ih drži na oku, dok jedan iz grupe vadi Daga napolje iz auta. Nakon što su ga napali, Jan je ubio dvojicu radnika i rekao je Jacksonu da je sve u redu. Jan potom nailazi na Daga koji je video šta se desilo i ubija ga bez oklevanja. Jedan od njih krene da viče na Jana zato što je ubio običnog klinca. Patrik koji je naišao tamo krene da trči prema njima i Janu je rečeno da ga upuca u noge, ali on ponovo uradi po svom. Nekoliko meseci kasnije grupa se ponovo sastaje jer žele još veći ulov. Jackson govori da Jan ima sreće što je i dalje u grupi i govori sledeći plan u kojem će opljačkati sve kamione s novcem na crni petak. Ukoliko izvedu ovo, čeka ih cifra od $150 miliona. Na taj dan Bullet i Patrik su zajedno u jednom od kamiona, gde mu Bullet otvoreno govori da je on zapravo doušnik. Takođe navodi da je on pomogao da se izvede pljačka gde je 3 ljudi poginulo, dodavajući da klinac stvarno nije trebao umreti. Potom on govori Patriku da je izvadio municiju iz njegovog pištolja i govori mu detalje pljačke.
Bullet kaže Patricku da sarađuje ukoliko želi da ostane živ i odmah isključuje kamere na kamionu. Oni stižu u skladište gde se sastaju sa Jacksonom i ostalim. Jedan od njih predžepa Patricka i ošamari ga, govoreći mu da bude miran tokom pljačke. Jan zajedno sa njima ulazi u kamion s novcem, dok ih Jackson i ostali prate u drugom vozilu. Kada stignu na odredište, oni uzimaju sve za taoce, uključujući i Bulleta. Dana je u jednom od kamiona gde joj kolega pokazuje videozapis na telefonu. Pljačkaši vežu Patricka dok odvode Bulleta sa njima i govore Sticky Johnu da otvori vrata. Međutim, on odmah udara dugme za alarm i obezbeđenje krene pucati pljačkaše. Zbog balističkih oklopa pljačkaši uspevaju da ubiju veliki broj ljudi, ali jedan od njih biva smrtno ranjen. Nakon što uspešno dođu do novca, oni pomno prate 8 minuta koje imaju za izvođenje pljačke, pre nego što dođu specijalne jedinice. Oni su ubili svakog radnika osim Dane i dvoje kolega sa njom koji su iza kamiona. Kolega govori da bi trebali sačekati specijalne jedinice, ali na kraju drugi kolega počne da puca. Patrick koristi priliku da savlada pljačkaša i oslobodi sebe, te odmah krene u akciju. Potom on odmah odveže Terrya i Davea koji ga pitaju šta da rade, ali on govori da rade šta god žele. Dana zajedno sa kolegom sakuplja oružja i puca na pljačkaše. Patrick, koji je obukao balistički oklop, dolazi i ubija pljačkaša nakon što mu naredi da skine masku. Dave biva upucan u telo, ali ga spasi pancir koji nosi. Zatim on ugleda Patricka koji uspešno ubije još jednog pljačkaša i skida masku sa lica. Međutim, ovog puta se ne plaši, već odluči da pomogne Patricku. Dok Jackson okuplja preživele iz tima, Bullet odlazi do Dane i zatraži pištolj. Ne znajući da je on doušnik, kolega mu daje pištolj i Bullet ih odmah ubija bez oklevanja. Patrick ubija još dvojicu pljačkaša pre nego što Bullet krene da puca u njega. Odmah nakon toga Bullet poziva Davea, praveći se da mu je prijatelj, i takođe puca na njega. Jackson, Jan i Bullet, jedini preživeli, odlaze kamionom odatle, bežeći od policije. Jackson je teško ranjen i počinje da krvari pre nego što stignu u garažu kako je planirano. Bullet i Jan počinju da prebacuju novac, dok Jackson sedi unutra i priprema pištolj da ubije Jana. Na njegovu nesreću Jan ga uhvati na delu i potajno mu preseče grlo. On govori Bulletu da je Jackson preminuo od rana i njih dvoje odlaze kroz tunel. Kada stignu na kraj, Bullet isto pokuša da ubije Jana, ali i on biva ubijen, te Jan odlazi s novcem. Dok je kući i pije piće, Jan čuje telefon kako zvoni u jednoj torbi. Kada ga nađe, Patrick se pojavljuje iza njega i pita ga hoće li se javiti. Jan odmah shvata šta se dešava i govori Patricku da uzme novca koliko god želi, ali mu Patrick baca izveštaj o smrti njegovog sina. Jan pročita da je ubio Daga tako što mu je upucao jetru, pluća, slezinu i srce, nakon čega odmah prepoznaje Patrick. Patrick odmah uzvrati na isti način i puca u ta 4 mesta dok izgovara imena organa. Na kraju filma, kada izlazi napolje, King upita Patricka da li je gotovo, na šta mu Patrick odgovara da jeste. I to bi bilo to za ovaj film. Nadamo se da ste uživali. Komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sledećem klipu.